Enti me pese me hu say se be ma ekọ aware oba ekọ aware na wo ba ontimi fa kwada na nkọ aware na sibia na obi wo so odo nipa ne pa no kremu odo pa but atisem no abunhu amenu ntino owura aware mu na akola wo mu a onya yem hihie wo because e be na say e bi mu aware ama na bi na ne chichi no so bi wa na akola ka ko ni mama da so te ase. Okay. Ensem esisi ewo wiase nyoma ekoso ewo oye wiase ayeti emu eyi na ene ye ka no suru nipa neja esaman ne nipa ene wonyawa wo beye oye mpinifo ba da ne da wo mu ebo ne busiafo ya na nyina ewo aseche na nka yenim se nka ma ene wo abadaye ema ene wo ayemiye ma chese ema eyenkofo bi a nyoma bi wo hono mu a wo mu ewo humobro ede ma nanso so ene wiase ayewo yi ede ema ne di bone ema na ye bone fosem no na kase pa eye ni nyina ejina chese video bi aba be twemo ewo mapono eso a allege say mami akwada no wo bro no ne step son ai na just ebugo kom na papa no na dia akwada no ebe aware ni mu anase bia na waware dada na yire na ewu no waware foforo dia obi entimi je na emum chese akwada no ne step son na ne step son obi nim de wo ye senka nipa mpo na wakum mpo na wo ye ne sampo dia nke no die ebetimi akase bia se ya na sese obi nim de akwada no ye na maami yi ede aba elbro akwada no tin so wo butu no na ni nyina mu obi ye no sa ka no ede share enkraman cage emu se won hye ho no sa lock no ede no to e ho no ma woja no ho ekoye na abusuafo ensembe ede ensembebre ene aba abontin atwetwe nkofo adwen de si eye esododo no busa se enti emra ewo omayi mu anaso yes am treatment ya na ekoso ewo afifie mu no sen ene mpenifo asi handle no asi from na ebusuafo mmenko hwe video no embra ne ba enchemu wa chene de beba abaso. Ebusuafo se mu amakwa hwe video no mahunu de ekọ eso na enam se tikro we enko aginenti me ni aba na ama owusu ayesi nkonya ewo nsemiye ehu enti kan wen na se de nchimu no ebekọ no won so waje nchi bi a wo fa ho wetimi ede atu edwa na ma me mu akwa aba Ike me joso bibi abekọ de emi adom enye credit asoprim na ma wa hwe video yi o hwe ma meni su ne eban a wodan ne die ya odo se de akwada ne ye nti a wo buru no ememeto dwa bai se akwada ye bone kra na punishment a wode ema no se de no wo buru no butu no de ne hye de na betimi aka fa ne kwan so am eke me da se o wase mi se na antina me koso no na me fa nchi aso ko ma too much age atwafonia yabo koso enhye o eke video no mahwe less 3 times antina metimi atin ho ase se ba ye no na eye obayi akola no se boni oduyo na de wo ye mpo a nti kra po de man eba de course no mpo se ba ye na ebro nkwa na obro ikame mentina ha enya nkasitia because akola de say ye de eni e wo se won tia say aba o say spare the rod and spoil the child it akola fuma aba me de tia
Jimmy bata akola kuma won't me antia so aba and one yen in temana to say a bear assembly they want to go on what they are usually no bono campa ya did it since if you are any young one same cry I did it since it's in Kenya but nipa now it's me be Kraman go so abune I didn't show the impression alone. So ya bwana said why na swam into a free party be one answer them. That speaks so much about the whole thing. And can so me start to say a bond and problem you can for be new. Ko be an any chira se mo be kakra so e nipa boni ni grandpa. You need me dey chire because the board the one more kala. Wow the but say wa bone wie now san locking our Kraman boom. No matter how stubborn a child is. No matter how stubborn a child is. Adibia would be a can for attempting a purpose. No. A sticky forever. Okay. A sticky forever. And not to be a boy and a timid that's a can because the boy no I can't trim. Okay. As sister if you may go campus, society in fish and but I can't trim your car see a boy and pay. It is a mammy boom me. And was I didn't share Kraman Boma. What kind of image would I have of myself? Okay. Idea bay and now many about me home. See I got self-esteem, actualization, the account self that you should see about before break my change. Dear name is self-image, I mean, I got more family with me. Because a mere for another me guardian, the mission in South Germany. Waiting at my suit marker, Kraman, I lock him out. Then they send me a bow. And they send me a candy and come home. And I said, yo, just said, I must say, me free the party game. See, just imagine, Sir Chloe. After such a trauma I'm going through, in life a blessing. So when you Nana, does it mean so what I just say? This a year our film a bit me have effect on the swan. And one of the points I'm making. Okay. Me say, ya boy and pain. A boy, me, my neck. You got your carrying because I stick it. I'm not just a one way and belt and didn't put a bar will be a kind. Affected the image no was still. The shapey and a shapey and TV one that's a yes, and yet come. Say, Mammy Bomino, and Sacrament if you want can tell me car, Memon, if you were from mammy. But actually, if you be okay. Actually, say, no, only the Indian worship, not a good reason. It's our yes, auntie. The sea and make I mini Joe. And I said, we need no crap out in a sister or yes, sir. But said to the extent, say, what should they be? No, now the new rap. Kraman boom now was looking a brand grammar woman. You said grammar now want you. Would not come one. Okay. What can I tell you? I'm looking one. It's only one difference in you. It is such a child. So what does it say for the bone of the Abrona or Campus? One and why is this here? What happened? What enough fry and what's it be a woman so this kind of punishment will not change. Apollo said. Anti, several bone into a what happened? Another impression about Oman. Okay. So, bet me or Benya what do bet me I get a chance and answer say. Now, of you, the Kraman Bumakula, the Akra, a second, imposing Kraman, of Akaba, all locking and show a image for. And to me, free no key back on tea. Then next time, transnational doing or very strange. I'm telling you, come me, the Mefra Canada. As son, it won't make any difference. But I imprinted something on me, Tima, a bit affecting on one person's self-esteem. And the new class said, who depend on yes, and who about a bunny, and penny year, because I hear my dear and I open the year. Won't find the shaker boom, say punishment. Yeah, mammy, boy, and one boy,
Oma antwe antwe o. Yesu ye da so mo sa twe bata ye omo. Oma ye diani di. Oma ka se bo oma bu ye ni si en san go da abote e ba ni sa ni se ka do na ye de ho je asha wo because wa wo be wa ata from ese about me nya baby na nya te say ayonko fa bone na de me ho be kwa kojo metimi abo eti wo mo pra ko twi aso pra ko no mo de nyansa ni nge to ni bofu se de pra ko ni se me bo me ba ni tra e betimi aye yare de ma no obi timi bo ni ba na aye ekotwa awo na hye nye enti ye mam ebi no de visible pa ho say awe de edi dem ebi de for reminder say next time uko wi ade na okaya but wo de no akoye dem die edem mo no besi ne wo ma wo fo no wo ma shadom ye no wo because I say bibi anka na wo hwe nim se be ba ewo but aba olu pod konye nu ewo na wo di akola no akɔhye krama bomu na tese wa wo pache sa akola no umpeniye ni tese de wa na show fu ama elutinu tese nya kra wo beyi na frati asofo asase so na ma we de me yembra hwe mami ye said ye information e ba ye ne tese ne step son enti be se me hu se be ma ekọ aware oba ekọ aware na wo ba ontimi fa kwada na nkọ aware na sibia na enam say bi akwada because ye hunu say da wo ma ye do mo kwa aware na ase no aya na omu ekokonya ohaw ana say omu kokonya manie ewo aware na because maame no onya wo ne de ndi obejeje wo so the moment ane de beba no behu na wo yi wo de esinche ebinum enye wo bia ebinum afa our step daughters no our step sons se wo mo ankasa edie ebinum nso de sa odo no ne tema no wo nya ma wo step sons ne wo step daughters because wo susu se papa ni ho no ma ye wo no ne first born to an sure no ne baba beje japan ti bisi mi mu se oba na be ma ekwa wade na wo ba eni kwa so dia kwada ni kobi onto eye ne bana saram ofa ne ma na busuan fo mo nhwe wo na wono ne de won ko na ware anaso otimi de wo mo eko me da sekua ne papa mu a enka wo probia bibia wo do ne ye mu ade nyina bibia mo pe ne papa mu a ka wo do ankasa je kasa America esi fatie se wo do bia bibia ka wo bia wo do Name and a dream here like who be paying maybe SC paintino ebi wa okay obi also odo nipa no prem odo but atisem no abunhu amenu ntino owura aware na akola wo mu a onya ye hwehwe wo because ebi na say ebi mu aware ama na na ne chichi no so bi wa na akola ko no mama da so tiase okay and what say kolasa no so no se wanye skeptical about momo ebi wa na baby maame no to bi kota na no nche kaka na beta papa nche kaka maybe na maame na mu no so issue akola no as informant okay agent just or information the brand no as there or pekwan asay or dia wo say ebi wa ene relationship bia na break your good note obi wa na say time bi wo chire eya obi wo chire ntina so pe kwan bia sa ya odi na odi mu so betibi na tu oyisu akola no ba ne check akra na o se wo papa yere ne se no sifate o papa no mo oduane etu pe na sem da bi oni obi ofi bangere hu yo mo oduane ka se wundi o papa ka che se wa ma oduane na se o tu nsem e ba ti abano so odo ni maame na o nya ya ka ni maame ni papa na wo nti na se wo tie no de ba wa re ba nye de papa mu but ni nie mu no se wo kwa aware a na akola wo mu a wo e na be decide say akola no wo mu no wo wasetna wo ne betra etsen okay se wo to nipa no kwa na butai fofo bi nteche se na wo kan se japade enogu a eno no enka hwe ne se wo so wo ye kwa de den a ye che bi be so ne ene ye ka Facebook ti bi a ko no eni obi ene 21st century na ye djuma ye becha na pepe obi a benya ne chefo wo ena me nya sure se be ma no do ba ko obedo de baba ko na tin se ni ma wa be nya nti won no obo da bi e na so nsu ni hunsu nti onu so se hu ko no tra
wonko no ochira but ni nyina so gina oba na anaso obema na wo kwa ro akoto akwa no esuban okay so wo di adwin ni se wo da me dodo nti na ewu aware mu na akwa no do be wura wo because you do ne papa okay ultimi no miti enya me nan because miti esimi nan so enti se sa etie dia enya wo ko no e wadwen so akwa wo mu o oyo onyo me ena ma chusu se me penyu me pede papa ni timi ko ware ni dia ena kura no so no ese se wo so ntimi ti ase no no so enya adwen ni entra ware ni ebi mu me say ebi mu nim se ye handle step children a ebe ko me chi obi anka cho se atwa we nye ne ba hu da because on one we decided say eno person but ebi mu so man dey so obvious say atwa we dey ne ba nya no ware na se oya ye kura na nka kwara na nka hu o breath on say we nya ne ba ebi oba ye ne die no aye obi die no to say toto ye wo enti say suban no edina wo na wo kwa wo say wo ni buta bia wo ni so na ye odo no bi ba aware ma eye den sakwa no ni ma me da so te aso onti asio ni oba da so te aso odo wa ma ni papa no ana ne ma me so okoro na na obenya makro no ene na tena aware ni na we dey ye dey enko didi no esia enesa ma me ana se papa fo a wo mo obade akwadaba ware ase be ma de akwadaba ware ase na wo mo treat wo mo inso we bu o no aduane kura wo ma no adwuma den bibia chese ne manu makro be ma wo masi obi a wo mo se oburu wo mo show me ne ya no afuto ben na wo de be ma sa enkofuku ese aponchi nim se ode nu tuchi ni ura ban na se ni ura dana se no so no again na wo ye obi de ya na wo so de ebe yi awale na wo ko na pesa awale ni enina wo do we ni bia ko so akla na so se ono na pesa mu yi ni first na ebe ya awale ni beja no wo ye ni ya na awale ni beja wo de na pesa wo de ni nyina yi a kwa obefa straight treat the obeto won na be chese wo de no ebe so mu ye ana so because no do na obeko no wo mu ye mu eni ha obo na onu a ye hye ni eni ya no ni mu abeye ni petitu because enya ya na be da ne rascals it do ni se wo se o na so no time wo hye ne den no time hu ya jin enti ne papa mu a se na wo be ye obi de no ye wo de nso pepe se na ono teni ya na wo de ye teni na wo pese onya eni ya na de wo de ye wo de na so no munya nye nyama wo munya ne pe na obi bia menya ase so sa enya sa na open na enya sa dia enya wo tete ho a na de na wo dream se wo avoid by se wo hye me ya no na enya ato na wo te ho na afiri wani ewu nti yentu ye ho fo emphasize ewo kakra no nana ma ye beda wasi ebebre na abusia fo se de nana ma de nsem na to edwa no wo hwe obidie yi a wo susu die eyiye nti se wo pe enmunyam hye e de ama wo ma na se wo bie aba no mate wo nchen aka hu se wo nim se wo se no ama wo no mumu de nka wa ba asisa da ne da ye hwe movies aya na be na afo wo mo bom aba begina fa papa bi so na kwada o ma me na nkasa wo ya na eja na nkasa wo yo bo na wo mo mumu ase na aya na nya kwa e ya de a so a real life move say you show romantic movie near ye boy ye bra say ye person ya bra bo any relationship any say ye show self to so de na no so na ya mama ye hu say e wo hon ma e ye den e di dwumanti ye hu how ye betutu ya na mo eye na ye di AC no subscribe to channel no so wonye ya like videos na share na e bi also follow ye e wo ye IG page and ye Twitter page so e kwes kapa any media that's na ye besan edi ehia e bi makam